ye pem na nko ye dia e ma mfa ho enti mpempi no nko fo tuamofo two ministers ne fo two political appointees ne fo sansantima je osre wo na asama ba ye ade ba ko ade menu bi mani nyi ho na no no amahu sa asem mo fa ne tra de dika wo Wontumi asem kase ente saba wo ba be se kwaya wo se doctor's report nka ho na be na asem o kan ya jedi doctor's report nka ho ye na nanom se eba se yentia po na yentimi ma counselor na ye kwako ka che ye wura ye kwako sre kwaya onkura doctor's reporter untimi nkoye wani because o can ask channel for sorry report way eno ama if you say onu anu menye sure say ekrom ha wotie no obi na uye anu so fi ho a ubei sabi asam no nyina enu say obi aboko adwese asmasi yenti ekwan bia so no ese obomodin na oba enya otihu chemu mpono a oba amia so otihu chemu ne momane nko na chire nyina yehu enti de catch on say general secretary ko ne ko tunefo na nanka me de hye yawada say yawada omra na yawada na esa no ahu say achame from dika kan yewu abotre ya odi ehwe ye nyina manei ye du baby a ti saso ne se ye ma become enti adwada de kon bia so ye hiane ha adwada ono ba oni more sample any entire management of Wontumi omumra enim ha na fo mba chedi enti a more sample otutu bi manananom na a face management no emma ne sa platform no emma ne ye de oye no me gidi se santimemu de eno ma bi ho a uya enye yi no mra ha no me chechiri mu enti ye de be hye Monday na o twese ne e de be hye ekwan bia so mo fa ne mra